kakra woko Italian Serie na ɛno ada no mu po ni nyina ewie na teams so ma qualify at so mu po UEFA Champions League no ɛna no pɛ ma men katire enso enfamo yenya Inter wo bebo Champions League yenya Napoli wo ko Champions League AS Roma bebo anafe Como wo mu so bo UEFA Champions League afe yebenya Europa for no ɛno ye tufe ana afe team anything enso ade Inter ana se AC Milan bobo kono wo mu so ebo Europa League na fe yenya Atalanta wo mu so ko Conference League entani ye reporter etotwa ewo dwumadie so a ene anope ne yakatire edema medical kato se Como wo manya qualify ekobo Champions League na moma me Como for na yeni nkoba kakra na Como no South Fabregas ko fa team no utimi se ne manyina aye kama edama ma no ada the way na ne masi ko nyina no mo bompa so mo so betimi awe ne nkofo na nya awe ne ene ma ye kama so dia mo ma no ada o mo head coach aye friend South Fabregas ene be coach ni ye pagya ni wiamu yi another na ni chene nya asam ketwa kwa wo mo so mo bo pay na ba so esanse wo bo ma Como bobo ko no ene ma so ko ye dia mo na ene na South Fabregas say yanka emobia anta say the players no what o munyina say na sa history ya team na ya no this team players ya ana abuana o say eno the entire career na ni history why ya na ni jun pa no aye no other qualification na o manya to the UEFA Champions League na ni nyina no ni players no na chese we bo munyina ba so betumi aboa amane man so aye kama ade amano eno ye reporter ene na ade say South Fabregas ade tuta e we dwumade so ena no pay ye katire ade man na onim se Como boboko no history no ma make no a proper history essence ene 25th of May na ene ana tese nkrofo na nya 119 years atese ye ti Como boboko no 1907 and yeti Como na eno o ma qualify to the UEFA Champions League adia tin ya team no birthday anti Como France yanka mo biante say ni jene ye kama na abeboa amahu say this season nankasa no historically ede manyina FA mo anti this season UEFA Champions League na anya better kwa and so enfama Como ene ye dia update eba ewo tumade so Madrid nanka ye say omo wesa nka bianka ena na say china ana nanka ompeso omu yi Jose Mourinho and so etre na omo ede beto abonte say officially Madrid any Jose Mourinho juma obeka nano da Madrid wobuke mo boy hu Jose Mourinho atasa wane adasa fellow abelua ensu share din koma kakra wo mo bembam ya ne adade ama obi ahun so Jose wanya ba beta ka official communique na so official communique die ntia wo mintimi ma meka Jose asam ni nyina yese Madrid presidential election no ente na eba so na dia ma de ni ma ye tin yese say yese sa papa ba ko no adasa enwike no se koba so weni a wa na chase na adwuna sesa eza say so on the wakwa kase so no onya wini se kiba what the Jurgen Klopp ana edi eba ana Fiorentino Perez so wado di Jose Mourinho ana chase eba and to report am say ka say man the 4 person mo ye election ni wie wo mo wie election na fe bibia obi ana timi aba na tambe na man the mo election no yes man the say nanka on the 31st of May ana nanka person mo we say we metima ya election and ya Sunday yazi so metima ya 31st idia omo 7th ayetun and on person me say election no and come kakra men say kan any the way near message bo eba there when we on the 7th of June and a month eba yo mu election no we mu wie say na tase kwamo and so be say appointment no and so betimi aba beta bibia ensin so dia etina dai dia Jose Mourinho Madrid and so yes officially we metima pop in so awuntoma and ya come kakra so me say kan uko the whole of Europe European golden boot no once a player was say goals do for major leagues in nyina na the golden boot award no and so the man Harry Kane and anti the series now so it's 36 goals and onya this season our German Bundesliga Erling Haaland Premier League no 27 goals and onya Mbappe enya 26 na fe Abraham 10 and so the Dion Beto one so enya 31 and Vidat Muroke and so enya 20
23 ni adintino wotwa golden boot ne dia na ese eko enso erma kenti eno reporter jam aba dwumade so na Pep Guardiola eno da na tese yesunku a ana na to Pep Guardiola na eno akwa de osan ye late ansa na oba be si park no so Pep eba no owie a okwatena so no wu se da bi wa ye late da fans no try no ente se o ma sarat kaka ana fe Pep checha play wo checha supporters na kama na Pep Guardiola se ade bi ho na onim da se betimi ato no esanse uko Old Trafford a wo mo ewo Alex Ferguson stance ho uko Anfield womo awo Kenny Douglas stance ho na wanye ni da se biribi beba wo ba City boboko na womo nso eba benya ne stance enti ayade otumusa no eye ne wonwa ye pa na de wa wo si jetim no akono eno nso ya na ne reporter Pep Guardiola ade eba ewo dwumade so eno da meka to se nya Pep nkwa na efi team no na Bernardo Silva eni Johnson so de so mo ye na eno da ba Bernardo Silva woni ne yere na utumisa esu ahina mo pa na ye very emotional ade ma Bernardo Silva se wono nso efi City ene ye nkoma mensaka na Antonio Conte ebasa yasi Italian Football Federation no ene na kasa teso mo wese wo metimi di national team no enso ediama no na ene na yese papa na kasa Antonio Conte se anya de se woni o madi nkomobia enso anya enkoso enti wo kam obia enso etimi atase ene ye nkoma kakwa so pay no ade tutwa ewo dwumadi so ene ye ka take kakwa enso ediama o ye wi apepepe na Rosum Solont ese Antonio Conte amanfo was one of the important persona ama wonu so etime twane team and the Napoli as a Kobale coach ko be ha dwele pa entertainment nyina wo mu value Antonio Conte and team anu yet Napoli so from Makate at the eba betma men confirm na men kan say this is in chance ye mo no Europa no Conference League na ka pese wa ba be so dae say chance be Champions League this is in the ya kan ani atoso ni ahwe Manchester for di ni etima ahwe ya tutu ye team and the Chelsea no this is in the ya hwe papa enum Chelsea no na openya ni de Roberto De Zerbi Tottenham Hotspur wo manya ka league ni mania ma ya kama e de ma Tottenham Hotspur sisi ankofo wutumi sa no da ball pa ball wo mani prape ya na enyo obi akeske goalkeeper no ana afe the goal scorer ya Palenya ana mo ball ma ba so pa se ankofo wetumi aboa etanse no da se enye goals ya eno so ba nkata se o mani ehun ba hin homo omo ba turo mu ye pa but Roberto Di Zerbi as yanka mo obi anta said there is no time to waste wo mo sase prepare ahead of next season esanse team na niam ankoye amfa mo beta what the entire team ni nyina se so metimi aboama league no wo mo so akam na no ata ene braba he wo panyi we celebrations pa woni ne Tottenham team no se relegation no manya nkwa nyame ayo madom wo metimi aka West Ham United ama mo ko relegation no report efi London ade eba wo tumade so ko Premier League no ene ade se omusu golden boot no Erling Haaland ana akom ade ama na ade se the third time ene manyina ekoye ade ama Erling Haaland entano so nkoma kakra nie eno ada Bruno Fernandes one also players playmaker of the season no and also ekode manase playmaker of the season eko Edema Bernardo ade se mepato Bruno Fernandes rather Manchester United women so air captain no and also nkoma kakra nie na unim sa koda we ni goals contribution for a season for Manchester United yazo ko Manchester United and ye eba players omu goals pa ni assist okika boma wan Rooney anedi nkan 276 goals involvement anonya 183 goals ano say 93 assists ano no so Ryan Giggs say 272 109 goals 163 assists and Ryan Giggs after post goals enya 148 goals 107 goals 41 assists and Brantana since open player otoso naya and you Bruno Fernandes 143 goals involvement 71 goals 70
22 goals assist ya goyi watem pepepem e de ba kokra to so enti no Bruno Fernandes no Manchester fo nsi de form kra na kwabna Abrante no ne history e de ma nyina akoye e de amakate no was it 2020 nanka otwene Tottenham in fact 2019 kwa nanka so otwene Tottenham Hotspur kwabna so mu din koma na ohu yanse ade na dia gudreams ni nyina ayeka ento on no header enia ni da so bia se England kra obeba no so ho na ne agent efra no 2020 ni so wo ma din koma ni ade na wo ko Manchester United no se me Manchester Manchester de what dey me koye dem and also ya wie na Abrante na ni tiati no ento oba Manchester United ne de na tese wa we 1000 pass wa ba be bo mane man so akoye e de Manchester United bobo konom and your reporter Abrante de din adi Bruno Fernandes and so adi eba e wo dwumade so na munte Bukayo Saka se sisi de amanfo akọ hiding mood na hemfo no come as me the haters edema Arsenal for no sisi de obia akọte etansa Arsenal league no afi omu celebrate a no obia kana no atum ento se hiding mood fo nyom betwe obia ba na omu ba beji UEFA Champions League no e de akona tesania makoye e de mama ne de Bukayo Saka and so e de eba kwabla Premier League no my teams omu so qualify ebo UEFA Champions League Arsenal bebo Man City bebo Manchester United bebo Aston Villa and Liverpool bebo kono ebo UEFA Champions League Europa League no AFC playoff and Sunderland and Brighton and so Kwakabo Conference League nyame anim nie Chelsea the all here baby abato ya member bi entino munya ya asem famaye na Manchester United ya say Manchester say so moto players and Thomas say any players ni din kobo ya say Manchester person betwema World Cup no ma wi ansa o ma say any players din kobo awe so metimi enyomo a yes Jason Wickers Manchester United sporting directors no emu ba ko ane yeso ni Kobe Manu ane ne Brown ne papa mukasa say obesre Kobe Manu a wo hwe mo nko ba bie sanse Abrante nanko loan ananka yeso okọ at a point in time yes Chelsea ekwadi nkoma katom so mbe ma Abrante ne permanent deal na 40 million ane yes Chelsea for so mbetua ana Kobe Manu so nyame anim ni o Manchester United wanya na adwe so pese okọ ba bia enti Chelsea deal no eno so minim se bia ye ba be bia new transfer window ana betimi abaso dia ane ye reporter mensaka yase sisi abasa asa Abrante de dia de dazzled and fries ana omini ni din komo na 25 million euros no betimi atwa no ma so betimi na dazzled and fries no wa ba be sia kan dia momo Alexandro Bastoni dia de ebo nti emeso manso enyanko ho na sisi no Diego Simeone ana ye bisa no Atletico Madrid de sa woni Julian Alvarez on koma kakra na ye wini ma de we ania masiko ana so Abrante the future de sa kuna no nsa kwa no so Julian Alvarez nsa wonim de ye enti say de we ania masitie wo ho mpena we be ko ba bi fufuro de ne say to ja Abrante na wo mugu so mo try very enough say we metimi na Abrante na kasa na wetimi ata no ndo wo gidie say Abrante no betimi atena and so ediama Atletico Madrid ani yankoma kakra mensaka na yase Leo Messi so ana do mo last game no mo boy time ya mo game na nwie ana so Philippines ana yi chama di film ti yedim say bi Abrante no be okay to the World Cup na yase nye play bi hard ni bia ana so nkoma kakra ni ana fa oko England so a Golden Gloves no akọ edi ama Abrante ni din and so edi David Raya Arsenal goalkeeper no wada go se bibi no kwabna ono so enya ne de kama no ye reporter eba ewo dwumadie so ensem go fie enti ma me hwe na me mfa ni nyina fancy anum say na yabo ye season so awie o Ghana Premier League no yetimi aba be di hu nkoba kakra na FC na eko relegations de enti kakra no so eba no enti abusia ye de wasi anum say kwabna say bibia ni ho ayi ya na oh yeah rep your chest no okay